Сәлем алейкум сайғылы сәржілер. Декабрдің 12-сі век күннің әсас хаберлері UATV эфирінде тағдым етілмекте. Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы халқыра жинайы махкемеге Қырым ярамадасында мүлкиет аққының бозылмасына дайыр 2 мәлімат мектубыны yolлады. Весиқада Украинаның Қырым ишғали себебінден көрген иқтисади зарары қайдетілген. Баш прокурор Юрий Луценконың мәліматына бинайын, Русия акимиеті ишғал етілген ярымадада 4000-ден зияде Украин ширкетіні запт еткен. Зиян миқдары қарарнен 3 миллиард 700 миллион долларны тешкілеті. Бұтын бұ мүлкіні Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы тевқифлі оларақ илан етті. Истила етілген ярымадада Русия құвветчілері кене Қырым татарларының евлерінде тінтуф кечірді. Саба Жанкой шерінден 1 саатлық месафеде ерлешкен Фернгейм шындaki уражайына көйне келіп чықтылар. Екі қомшу евге ерлі фаал Ибраим Османов ве оның оғлы Рустемнің евлеріне сүріп кірділер. Қырым бірдемлігі хабер етті ки, ишғалжілер санки наркотик қыдырғанлар. Рустемні тұтып алды ве Ахмеджитке алып кеттілер. Ибраим Османов регионал меджлисінің азасы ола. Фааллердің сөзлеріне көре, о, Қырым татар халқына бағылып бүтін махкеме отырышларына қатнай. Это было по 8-го уже. Едіні 30 дақықа кечейді. Сонра онымында алып чықтылар. Бір одада обырынде қойдылар. Ордерні көстермеді. Табанға ятқыздырдылар. Это нацелено на то, чтобы дискредитировать. Бұның мақсады сады жемелі әрекет іштірақчелеріні дегілді бұтын Қырым татар халқыны ақаретлемектір. Мен бұл айлыны пек яқшы таныйым. Ибраим ескеден фаал еді. Қырымға та 70-ші сенелері қайтып ерлешкен еді. Занымже, бұл бабасы бұтын сияси мабусларыны зиярет еткені үшін интиқамдыр. Русия акимиеті шымды сияси модельер еріне жинай қабатлар асып башлай. Меселі пара талап еткенлері қабаты кебе. Русия акимиеті боле етіп, біріншіден сияси басқа япқанларыны гізлемеге тырыша. Екіншіден, Қырым татар милли межлесіні ақаретлей. Донбасста 3 ай içinde августтан ноябрь айына қадар ерлі әлі арасында 15 инсан элак oldu. 72 адам яраланды. Бұл мәліметті Украинада инсан ақлары бойынша Бірлескен Милләттер Тәшкилатының незарет миссиясы ашкар етті. Өлім ве яраларының əsas себебі майын ве патламаған мермилердір. Марузаға көре 2014 сенесінен башлап 2,5 биңден зияде ватандаш элак oldu. Қарарнен 9000 инсан яраланған. Американың Калифорния штатында янгын нәтижесінде орманларының 930 метр квадраты янды. Бұл 150-ден зияде футбол мейданыдыр. Атеш мескін ерлерге якынлаша. Вентура ве Санта-Барбара шәһерлері үшін телуке бар. Янгын себебінден 90 биң ерлі сакин тахлия етілді. Атешні бір аптадан берлі 6 биң янгын сондырыcı тоқтатмаға тырыша. Фәлекетні тоқтатмақ үшін 30 миллион доллар масраф етілді. Полонияда яңы үкімет ант етті. Тедбір Варшавада президент сарайында өткерілді. Назирлер кабинетінің башына сабық малия назиры Матеуш Моровецкий кечті. Баш назир муавины вазифесіне есе үкіметінің сабық елбашчысы Беата Шидло тайынленді. Қалған назирлерінің вазифелері деңішмей қалды. Шидло жұма күні истифаға чықты. Мұхалифетінің парламентте баш назирге ишансызлық вотумны тешеббіс еткенінден бір күн соңыра. Депутатларының чоқысы о вақыт бұл теклифке қаршы шыққан еді. Метро üçün ödünç. Avropa'nın Rekonstruksiya ve İnkişaf Bankı ve Yatırım Bankı Харьков'daki metropoliteninin inkişafına 160 milyon евро ayırdı. Anlaşmanı Avropa Maliye Müesseselerinin temsilcileri ve Ukrayna Maliye Naziri Prezident Petro Poroshenko yanında imzaladılar. Yerli büdjet daha koşma olarak 10 milyon евро ayıracaktır. Devlet başı aytqanı gibi leyha çerçevesinde kararının 85 yanı vagon satın alınacaktır. Ғайретімізні бірлештіріп, Украина мұстақылығы заманындан өснев бетіні беклеген лейхана амелге кечермеге башлаймыз. Метро құруджылығына пара ятырамыз. Депоны құрармыз, метрополитен тренлеріні янартыр ве текмілерміз. 85-тен зияде вагон сатын алырмыз. Бұл пара Авропа бірлігі тарафындан Украина ислатларына дестек тімсалыдыр. Trenleri Ukrayna'nı aylanıp geçecek. Dekabr 11'den Rusiyanın uzakka katnagan yolcu trenleri Rostov ve Voronezh vilayetlerinde yanı demiryol pıtağına geçirildi. Bunun Ukrayn demiryoluna zararı olmaz, dep anlata UATV telekanalına infraterkip naziri Volodymyr Omelyan.
Насправді немає жодних сенсацій з приводу припинення. Zaten Rusiya Cenubi regionlarının Ukrayna territoriyasından alaka vasıtalarının toxtatılması bir yanılıq değil. Moskva dolanıp pıtağının kuruculuğu hakkında çoktan bildirgen edim. Bu Ukrayna için güzel bir şey. Terror eylemlerinin ihtimali bayağı eksili. Bilemiz ki Rusiya Federasyasının hükümeti tariklerden sakınmay. Maliyevi ziyan hakkında aytacak olsak içte yoktur. Çünkü bir vakitleri Rusiya trenlerinin Ukrayna demiryol strukturası faydalanıp, yılda bir grina oyda hakkında anlaşma tüzülgen edim. Kırım Tatar halkının yetekçisi Mustafa Cemilov'ның hayatı ve faaliyeti hakkındaki Mustafa adlı vesikalı film Kiev'de serbest Rusiya evinde gösterildi. Kino gösterilüvü hayriye maksadı ile geçirildi. Toplanılgan para Yarımada'da tutulgan siyasi mabuslerinin ailelerine yollanılacak. Merasimini bizim muhbirlerimiz de ziyaret etti. Sürgünlük hakkında Kreml rejimine karşı Kırım'ın kaytarılması ve azat edilmesi uğrundaki kureş hakkında. Mustafa Serlevalı tercüme al filmi, Ukrayna siyasetçisi, Kırım Tatar halkının yetekçisi Mustafa Cemilov'ның hayatı hakkında tarif etti. Film kahramanın hikayeleri, tarihçi, dost ve sollarının hatırları üzerinde kurulgan. Вам даем 15 минут. За 15 минут вы должны выйти из дома. Hayriye gösterivini Kırım Sos hukuk koruyucu teşkilatı ve Serbest Rusiya Evi adlı Kiev'deki Rusiya icraçilerinin derneği teşkil etti. Maksadı Kırım baskıları hakkında hatırlatmak ve Moskvada Ardok Fest festivalinde film gösterilmesinin yasak edilmesine cevap vermekten ibaret. Российские власти не хотят показывать людям. Rusya hükümeti insanlarga Cemilov gibi şahıslarını göstermegi istemiyor. Çünkü o mutlaka insanların yüreklerinde akis peyda ettirir. Yalnız Kırım Tatar halkının yetekçisi ve Kırım'ın azat edilmesi uğrundaki hareketin lideri olganı için değildi. O şu sırada Sovet dissidenti ola. Sabık Sovet alanında hukuk korçulav akidesi kurulgan mühim bir hukuk korçulayıcı hareketinin katlamanı temsil etti. Biletler hariye ücretleridir. Seyirciler imkanlarına göre kutunu doldura. Узнала из Фейсбука. Facebook'tan öğrendim. Kırım Tatar halkının takdirine pervasız olmağanım için geldim. Birimiz bu meselenin nihayet müsbet bir şekilde çözülmesini bekleyimiz, rahatsızlanamız. Toplanılgan akça işgal etilgen Yarımada'nın mahkum ve hapis olungan sakinlerinin ailelerine destek olarak verilecek. Kırım hukuk koruyucu grupasının malumatına göre işgalinin başlanmasından beri bu gibi baskıga uğragan tahminen 70 adam var. По моим данным, около 100. Rusiya tefkifhanelerinde kanunsuz surette tutulgan babalarının aileleri ilk növbette bu paraga muhtaç. Bilgenime göre kararnen 100 bala belki ondan da çok babasız kala. Onun için zanımca onlarga bugün az olsa da yardım etsek gayet güzel olur. Это моральная поддержка, потому что... İlk növbette bu manevi destektir. Çünkü Kırım'da bulunarak mında kıtada onlarını unutmağanımız, onlarga kol tutkanımız ve yardım etmeye tırışkanımızını anlamak pek mühim. Maddi cihet de gayet emniyetlidir. İlk evvela advokatlarının hakkını vermek için. Hariye kino gösterilüvüne kararnen 50 seyirci koşuldu. Kibergi Arbi draması milli oynatuf rekordunu bastırdı. İlk gösteriminden soň birinci ratlıq günlerinde Donetsk havalimanının müdafası hakkındaki filmini 106 binden ziyade Ukrayn seyircisi baktı. Film Hollywood'ның Dunkirk ve Gadap filmlerini ozıp $303 bin jeyip oldu. Bunu kino meselelerinden Ukrayna Devlet Agentligi bildirdi. Toplanılan paranın bir kısmı ordu yardımcıları olgan gönüllülerge verilecektir. Hatırlata bilemiz ki Kibergi filmi dekabrның 7-sinde kengiş oynatuvga çıkkan edi. Film rejissörü Ahtem Setablayev'tir. Film devlet kinosunun maliyevi desteğinden çıkarıldı. Sayılı seyirciler, bugünkü bu sonki haberimizde daha çok haberini Ukrinform saytında tapabilirsiniz. UATV Kırım Tatarca sayfalarını ise Facebook'ta ve YouTube'da takip edebilirsiniz. Sağlıklı kalınız.